أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من جميع السلف فراتون كم أهركوس رمضان ما هو كم دوه عصرنا ما دفعوها مي مسكتوها فرقان مسكتوها بابا ممجندا سلسلة درستوه ترى ميهر أقول من وهكذا كم مدني مرو مفهو نوتا بعد الموت مي موضوع هذا مركي أقول من ترين إفس بيفلكا إمروجي حقيقي تحمل كوران جهفاوان بيفل النوم مرا بدل وفوانا ما أقول من ميتاكو نتبين إنما مي مروجي حقيقي أقول من إبا إنجن جه أي أقول من كوريمتي وان إم بدو فتونا إم بدو مصيبة كم غواتي لبتي أخوني مركي أي كوريجي درسته أقول من أدويجن دي فدان أقول من جه حياتوجي مي حياتوجي نمون كموجا وفدان أي أبدوجي أبدان أقول من جه نمون كموجا وانا ما وريهما إنما مركي أي نمو منو مركي أي فيشون أقول من دنيا مي حياتوجي كفوا وعملتوجي نتيجة أقول من كوريمت لان فشا وقتكي أي أقول من جه مرا بدل كورا وقتو مياد أقول من واحد كدكاني مارن حاضر وما أدي إكما قلون هوري إككي كانكما بهجوتو لما تأخذني إسلام دينك أي هم إكني أقول من ألوكان أدا كورم فيجوي بندي فنما دا في الدين النو أقول من جي عقيدة جي كانكما جتريجا همني خاصكو غيبيات نوتا غيبوجا هنگا كانكما جي خبر تفسوني أقول من ورا تفصيل كدفواف إيمان كم جاهول وريايا مؤمن ألايان هنا دنيوي حياتوغا أولمون دائروس هنا جلومة تشفني كشور من دانه هنا جي حياة نمما بدلوا وقتوغا كان هنگانه غوي نوتا كان هنگا فانه غوي أدي هم إهمة إكي مرحلة وكين هنا إنغا من دانه مؤمن كم غوانما إما إسلام دين نوتا كلك وديجم واكن قبول نكران نوتا ما النبي صلى الله عليه وسلم يا أكليك فانوج إمها تعليمات دو كل إيه كفر وميها إنا أكي هم إكني إنا جو وشاجم ودائرة إكني فنان مؤمن على أكي الله تعالى حدث دبوا فامي وعلمك صوبون بمتيجا إنا هنگا بنگا بقولونك مغاويس إنا أكي غيبك إتكمك لوهلوي إكن دنجين بمتيجا أولمون دانه ميه الله سبحانه وتعالى كريت القرآن وقال منا مي ماروجي واهكيا أدي مران حاضرومجي واهكا تكرار كربوا فاوي إجيتورن كويتو النبي صلى الله عليه وسلم وقال منا كورين دني فدان ورا تفصيلكم مكما قولون هوري إكي خبرتا فيدال ودفوا فاوي الله سبحانه وتعالى الأنام سورة كفاستولس إفن آياتها وحي كربني وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون إله سبحانه وتعالى إله أرتكم متيجا بار لبيودجم قاهر وانت إله سبحانه وتعالى تبامهم ترى ميه كاريا مرو أتوجكم فانما إله سبحانه وتعالى حدوث فنوفا ملائكة بيكلون حفظ إيكي ملائكة بيكلون جماعة فنوفا أدي تمن إله فنوفا رسول إبهي ملائكة بيكلون إميه فرانا هيبوي إكموغا إبيكلوني إهمالو وداغنوا نوتا فسجه وداغنوا أونيكو كنتا كورفوا بيكلون نونه لبت أخوني إنسانك دنيا دوك فدائرك أين واني دي حالة كور إن حالتك أي الله تعالى حدثون روحي وديغة لبفاوا روحي وجموا عليك غتوغا نوتا إله سبحانه وتعالى كافر نوتا أرديغة مغسابون فاجر كمغا وفاوا ميه غتوغا
البراء بن عازب رضي الله عنه أريهم آسفا برسول الله صلى الله عليه وسلم وردقوا حديث بس فلن إكاليك فانو حديث كرة بواهك أي مؤمن علايا أدي كافر نوتفاجر علايا maru ena kurimatla hinduga kanta hingagen danege faruga tibefuna wara amukon iwada gannawa basfule kamuga svedan henna mas agul menge mi silsila eki mi mara gulun huriha wahakatake vi emme tafsile kon agul men tibefuna hamya husala dinu mataka kuriya genda silsila kamuga watiwe agul men hama handang akumu gotun danno migendawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani mu'min ala ena duniyawi hayatun nimi duniyege hayata ena wakiwegen gos ukhrawi hayata ena kurimatla hinduga malaike bekalun taken udum faaba wada gannawane mu'min alaya ebe kalunge munu fulwani alikamun ujala wegenne kaanna wujuhahum shams ebe kalunge munu fulu hiwani iruge ujala kanhen iru fadan dilli ujala wegenne wani efoga hadis kurawani suwarugege kafun ebe kanunge appuluga wane adi suwarugege hanutu ebe kanun ahga wane mani suwarugege mirwastowa taketi ebe kanun gennawan efoga enage kariga ebe kanun eturi wada gannawane enage loluge kola nufennaha durmina manaki enage lolun emme faha fennaha hisabu durmina ves ebe kanun ishinde wadagen tibbawitan ena fennan mi maran hazur efawa mi haya fennane manzare dunyawi hayatuga ena maru nuwanis marak newa holiyan elemun da hinduga enage washagen kitembe kutibikamuga wies mi manzare maruwamunda mi ha menui nu fennan efahuga maru hippawa malaikata thumma yaji'u malakul maut alayhi enage kariya malakul maut alayhi salam wadagen enage boluge kariga ishinde wada gannawan lobeta khunne mihaku marwegen dani komme gotegga kamuga yes allah taala mikam migotan hingawan faharigga mihaku marwegen dani accident egga kamuga yes andagen kamuga yes adi heart attack kun kamuga yes adi bayeku katilagen kamuga yes garaguegen kamuga yes biban gambawagen kamuga yes e alaka meduga mikam migotan hinga mundane mi allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun hinga kankan mikan kamaki algon menge insaniya mi tabi'i wujuduga algon men wazankurmun wazanko deneganewene kankamen nun algon men nan oti imavun ekale fanu enage boluge kariga ishinde wada gannawan e ufoga ekale fanu en afsaka mukhatab qurwa vidalwane يا أيتها النفس الطيبة بأي الرواية توقع عادة يا أيتها النفس المطمئنة قرآنك أسفا وفدا يا أيتها النفس الطيبة طاهر وجنبا فرانا جبرياي الله سبحانه وتعالى أقول من قترين كم ميها كيوس مفدان مرمتيغا قوال بين ميها كمغا لبواش إفوغا ودالواني tiba allah taala ge fussewma ruhiwedigatuma nikumegen annash tiba allah taala ge ruhiwedigenneuma fussewma nikumegen annash den efoga ena fen kamwarakun fen echen osalima e fengeti hifehetto menneti faabagen annaha fasiha kama akuga enage furana enage hashiganda wakiwegen dan ehawes fasiha kama akuga ehinduga malakul maut alayhi salam ga appulun e furana hippawan e furana nikumegen anna wagutuga ekale gifanuge appulun e furana hippawan adi eyafahuga lolufiya jahalaha wagutukolege terega wadagen tibbevi suworugen wadagen tibbevi mai mativeri malaike bekanun ena malakul maut alayhi salam ge farapulun libigannan eyafahuga egennevi mativeri wegenwa suworugege kafunuga ena kafunko nota e kafunuge terega lavvawa adi enaya duniyega bayaku mihunna duwane emme miru wahavure miru wahakun enage ga miru was duwa hunnan ei suworugege feramuga nota suworugege kafunuga ebe kanun lavvawa hanutun nikume hunna miru wahe eyofahu e furanayagen ebe kalon lasnuwe
uda dimaya wada gannawan lobeta khunne mi algondu wahaka dakkam mita indegen mi dakka waravvure ma halui ko ma baran hinga mundane kankan ehri fennani malakuti alamuge ruhani kankan ekankamaki hindukolege terega hingagen dane kankan migota komme furane ka meduga kan hingamun dan komme kas ebe kalun ara wada gannawan e furane ka akuga ehem wada gannawa iruga ebe kalun wada gannawa magumatiga huras kuravwa komme jamaate malaike be kalunge komme jamaate suwal kuravwane ma hadha ar-ruhu at-tayyib mi hewegen wa furane ki mi kaaku heye nota kon furane heye ehinduga ebe kalun vidaalo mon gendawane eveni mihage mi veni dariye mi duniya matige emi ka gowale wono emme ribeti namakon ebe kalun vidaalo mon gendawan eyofoga duniyege uda furatama uda ebe kalun wada gannawan eyofoga enayan udun dorkolu hulubevene egotuga ena udutawge dorkolutan ena taka huluwemun ufulemun ena dan efo havwana uda hamiyan ena gendewma fawga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravane malaike bekaluna uktubu kitaba abdi fil illiyinaki ay Allah subhanahu wa ta'ala suwarugega lavva fawa ek ilaha kiyamanterikan ada kuri alutukunge nanta liyewe foi efotuga enage nan liuman angawan adi efawga ilahu angawane ena biman ambura fonuwawash maneki barzakh alamuga nota kawwaluga ena wumattaka ena biman ambura fonuwawash timang ilahu ena khalu kurvevi etanunne adi timang ilahu etana ena ambura fonuwa hushime adi ena aneffaharu maneki qiyamet duhun ambura neruwa hushi etonne egotuga enage hashiganda furana emburi annane ehnamas mi hayaten no algon men miharu medeke dirumen no dekel e foga de malaike bekala ko wada gannawan ena ge hashiganda furana awma foga ena warulei fawa iruga edebe kalun ena neguma foga ena ya suwal kuravwan ena benduma foga edebe kalun suwal kuravwane man rabbuka tibage rabbaki kobato fayaqulu rabbi Allah ena warafasiha kamaku timange rabbaki Allah edannawan sababaki dunyawi hayatuga ena ulun yuruga ena wani iman be yaqin kogen enage wer rabbaki Allahuka enage hita shakke waswahe nade rabbul alamin subhanahu wa ta'ala ki ay Allah ta'ala kama kalaku wadigen nuwa kama nota Allah wadigen nuwa kama nuwata kainatuga hama ekani miwani tobiyatu kama nuwata komme echen haluku rewigen wani echen amille kama deke mihaya nuwata iman kamuga shakku kura mihaya mi wagutuga jawab dinumuge thabitu kame nuliben ehmima efituna veri wagutuga ena fasiha kama e jawab deni rabbi Allah timange rabbaki ay Allah edebe kalun dannawan e foga ene ma dinuka tibage dinaki kobahije ena dannawane diniyal islam timange dinaki islam dine sawbaki ena e dinuge matiga ule marwe gosfawani e dinan furihama gotuga kiyamanterikan ada kogin e dinuge ahulweri gotuga den e fo ene aswalu kurawene ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum tiyabami hungetere fonuwono mimiha eki mibekalaki ei kaaku heyje e suwal ei ma nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya behe gotun kurewe suwal ehiduga ena jawabuga dannawane huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam eneki allah subhanahu wa ta'ala ge rasula sallallahu alaihi wasallam ene akurewe mitin suwala fasiha kama ko ena jawabu dari wane iman kam ga hulweriya lobeta khunne kawwaluga adamuge dariyaya kurewe suwal to gadadaki tine etin suwalaki ei enage rabbaki kobato adi enage dinaki kobato adi enage kariya fonuvunu ebe kalaki kombe kaletto maneki muhammad sallallahu alaihi wasallam ki kombe kaletto ehiduga ene ebe kalun suwal kuravwane ma ilmuka tibayan ekan enguni kinen heje ene bunana qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu timan Allah ge fakkiyewime e fotoga wa ecce tedukon eyan iman ve hurime
den ehinduga eneya udun gowalawwa bekadaku gowalawwane nuota udun gowalewwe adu ivigen dane an sadaqa abdi timan ilahuge ala tedukoffi ehmwima Allah subhanahu wa ta'ala ya mi basfulu mi majhul kon akamuga wies asfa miwani sobaki Allah ta'ala wahi korwani sadaqa abdi timan ilahuge ala tedu koffi manaki ena ehedi tede fa afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna tabamihum ena suwarugege tammati faturala deshe kawwaluga adi ena ya suwarugege hedun lavwawash ehinduga ena yang ebe kanun suwarugege tammache faturwawane kawwaluga alugon men ena ya wakifa wa mihun enage maccan hitama kuramun da'iruga gayetima ga mihun romun da'iruga enage halaki suwarugege tammachkun duniya matige evves insanaku raskalaw kamugawies kisra kamugawies qaisaru kamugawies enun adi miharuge raskalun kamugawies verin kamugawies evves insanaku o showe velafa nuwane aramu tammatiga suwarugege tammatakuteren tammachega ena bevene adi suwarugege hedumon ena ya hedun levvene waftahu lahu baban ila aljanna adi tiyabamihum suwarugeyan ena ya dorkolen hulwala deshe kawwaluga wa iruga kawwaluga walulewunu mihameduga algon men hitama kuramun dairu ena wani ni'matuga ena wani ufaluga suwarugege tammati elifa suwarugege hedun levvifa suwarugeyan ena ya ene libenwi maqam ene liben huritan fennane gotuga suwarugeya dorkolen hulwa leifa efoga ena henduna haviru suwarugege niyomettan eneya hushela mundane nota eneya fenna mundane adi efo enage dati kurawunu kaman algon menna mi fenna nota dati kokkaman oti fenna kawwalu tanawaswe fula kurevigen dane Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fulak enage loluge kolunu fenna hisaba nota emme dura kolunu fenna hisaba ekavwalu tanawas kurevigen dan vidigen jehigen kitemme gina bayaku walula fatibas adi etta kutibas adi miha ku kurin denne fada endiyas gharaqu yas walunu lewunas ena yattaka barzahge anamuga kanhinga mundani mi merumu migotuga mi ahlus sunna wal jamaatuge aqidayaki ehmwima emiha kattaka enage kawwarun nota ena onnam watan ei tanawas kurevi fasiha kurevi gemba tanekkamuga vegendan lobeta khunne fikuru hingawa algon menge hayatuga diriulu mattaka bimbenum vegen bimattaka ekaku anekaka kurewunuha masakkate kuramun dairu wade jahamun dairu hedunuha makarin hadamun dairu wevunuha khiyanate wamun dairuga algon men nattaka algon menge amal mibimmatiga sida kurumun timaye shakku fede akakawate kamugawies enunaga ehemmihun nattaka du kollumuge waraveri kamuga ena hifumun Allah subhanahu wa ta'ala ena yattaka kawwanun feshigen tanawas kan ehri fennani tanawas kurawwafa enage loluge kola hamya nota fenumuge emme fahu hisaba hamya enage kawwalu tanawas kurevi kurin dennonu fadan suwarugege bagicha takuterem bagicha ekkamuga enage kawwalu wegen ebade efahu ena kariyan annane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani mihaku enage munu alive ujalave nota riveti wegenwa mihaku ena kariyan annan adi emiha wani riveti hedumakun hedun lagin adi ene kiban nikume hunnani miruwas adi ena emiheka dannawane tiba ufa kurash tibaya tilibilibi huri ufala akuga ufawarikamuge khabaru libigannash ti mi tibaya taka Allah ta'ala wa'du wodigannomon gendevi duwahe eduwahen annane kaman Allah subhanahu wa ta'ala wa'du kurawamon gendevi duwahe lobeta khunne miduwas annane kaman iman wege masakke kura arutakun nattaka ila subhanahu wa ta'ala hama ekani eduwaha baddal kuran jassawani kinu eduwas ei ena yang ufalum furigemwa duwahe kamuga lavwa
eaffahu ege fahuga huriha waguten ei ufaveri wagutukamuga Allah subhanahu wa ta'ala lavva hinduga ena haran kama ekuga emihaka suwal kuravwane dannawane man anta tibati kaakuyi tiha riti surega munu alive ujalavegin riti hedumegga miru wahuga as miru wasduwa mihek gotuga as timange kariga hutti hure ufaveri kamuge khabaru tideni kaakuhiyeti dobeta khunne nikam visnawa mi hagigata mi jawaba ebe kalaku dannawane dobeta khunne ekam vis radduwa hushi hama ekamuge ahul veriyaya emiheka suwalu kurami haya algon menge tereng hewkamuge ahul veriyaya ebe kalaku dannawane ana amaluka salih timammi tiba kongulun salih amale duniwi hayatuga salih amal kulomuge sobun i'malu Allah ta'ala ene zinetri kuravva riti furihama alive ujala vegemba mihegge suraga ene kariya riveti hedumuga mir wasduwane haluga efonuvovan efoga ena dannawane miniyumatuga wa miha komme duhegge henduna hawiru ene fennamun ebade surugin ene liben muri mativer niyomettaka mativeri kama maikka ehinduga ehemvegin ena dannom gendawane rabbi aqimis sa'a hatta arji'a ila ahli e aluge ver rabbe qiyame qaim kuravvande timange ahulunge kariya diumattaka timanna attaka midakkale munda hural inunna suwarugege niyomata ahulunnake kariya diumattaka qiyame qaim kuravun awas kuravvande ei iman kamga ahul veriyage halaki ei iman kamuga ahul veriyayan oin ufalaki ehemvegen lobete akhunne algon mennan irushadu devvigen vani nota amurwevigen vani algon menge tere mihaku maruwejji kamavvanama ena kafunko waludumu kankan awas kurma sababaki enage marumatiga malakul maut alayhi salama adi mi malaike bekalun devva ufaveri khabaruge sobun ena ekamattaka edumverive awasgatu vegatuman ena edene ehmima enage edumattaka enayan awaskoddinumaki enettaka diritibin ada kuran oin hagge ehmima marwa miha laskur menneti ena wadudumuge kankan nota janaza yakantata awaskuruman algon mennan irshadu deifa wani efu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mige anek kolu algon menna khabar kuravani aba jeveriya kufuruge ahul veriya nota fajiru miha ena maran husale ruga ene ameduga kanta hingagen dane goy hadis kuravani efada miha kafiru miha nuwata fajiru miha duniya duko ukhrawi hayatan ena feshe wagutuga udum malaike bekalun take faba wada gannawanete e bekalunge moonu fulwani kalukulan e bekalun fennani biruweri sifaigge adi ebekalunge appuluga narakage tammachevane nuwata narakage ahulwerinnataka tayyaru kurave fada kafunevane ebekalun ves kurige bekalunneke eggotan ena kariga ishinde wada gannawane enage loluge emme kolnekkola hame efohuga malakul maut alayhi salam enage kariya wadagen enage boluge kariga kuri mu'min alage kariga ishinde wadagen fadan ishinde wadagen ene goala vawane ya ayyatuhan nafsul khabitha nubave huturwegen wa nafsuge ahulweriyaye algon menge furana takan efadan goaleve mihun kamuga algon men nulavvande ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab tiba nikumegen annashe ruhiwadi nugennoma kofaya tibage werrabbuge hadratun Allahuge hadratun asfawa Allahuge kofaya ilahuge ruhiwadi nugennoma tiba kurimatla annash fa tufarraqu fi jasadihi ehinduga efurana kolkolu macha duwe teligannane gada dakka gannane hashiganduge terega ema imankam gahulweriya mu'min alage furana fengecchen ossale vunima kamwarakun fengeti fabagen annaha fasiha kama huga fabagen ay
ಮಲಕುಲ್ ಮೌತ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂ ಏನ ದೆವ್ವಿ ಉಫಾವರಿ ಕಮಗೆ ಖಬರ ಗುಳಿಗೆ ಎ ಖಬರ ಗುಳಿಗೆಂ ಅವಸ್ವೆಗತಿ ಮಿಹಾರು ಮ್ಯೋತಿ ಬಿರುವರಿ ಕಮಗೆ ಖಬರ ಗುಳಿಗೆಂ ಎ ಫುರಾನ ನಿಕುನ್ನಾಕ ಬೇನು ಮೆನ್ ನುವನ್ ಅದು ಎ ಫುರಾನ ಗದದಕ್ಕಮುಂ ಗೆಂದಾನೆ ಹಶ್ಗಂಡುಗೆ ತೆರೇಗ ಎಯಫ್ಫಹುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವವನಿ ಕೆಹೆರಿ ಎಚ್ಚೆ ತೆಮ್ಮಾಲೆಫಾವಾ ಇರು ಎಯ ಎಕಿ ಕಹಲ ಬುಳಿತ ನೋತ ವಕಿತ ನೋತ ಕಶಿತ ಲಿಬಿಫಾವಾ ಕಾಲ ದಗಂಡೆಂ ಹರ ಎ ದಮ ಕೂತುವ ನೆರೆ ಫದ್ಯಾಂಗ್ ಏನಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏನಗೆ ಹಶಿಗಂಡುಂ ಫುರಾನ ಗದಕಮುನ್ ನೆರೆವಮುಂ ಗೆಂದೆವೇನೆ ರುಹುಮುಗೈ ಎ ಫುರಾನೆ ನುನಿಕುನ್ನಾನೆ ಎಹಿಂದುಗ ಎಕಮುಗೆ ಸಬಬುಂ ಎ ಫುರಾನಾಗೆ ಅಹುಲು ವೆರಿಯಾಯ ಹಶಿಗಂಡುಗೆ ವೆರಿಯಾಯ ಅನಿಯಾತಂ ಇತುರ ಲಿಬೆ ಮುಂದಾನೆ ಎಹಂ ವೆಗೆಂ ಮಿ ರಿವಾಯತುಗಾವೆಸ್ ಆಸ್ಫಾವಾ ಗೊತುಂ ಏನಗೆ ನಾರುತಕ ಅದಿ ಮಸಸ್ತಕ ಹಶಿಗಂಡುಗೆ ಎಕಿ ತಂತಂ ಬುರಿವೆ ಕುದಿ ಕುದಿವಮುಂ ಅನ್ನಾನ್ ಎಫ್ಫೌಗ ಎಬೇಕನುಂ ಮಲಕುಲ್ ಮೌತ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಂಗೆ ಎಪ್ಪುಳುಂ ಎ ಫುರಾನ ಲಿಬಿಗನೆ ನರಕ್ಯಾಗೆ ಅಹುಲು ವೆರಿಂಗೆ ತಮ್ಮಚ್ಚೆಗ ನುವತ ಕಫುನೆಗ್ಗ ಏನ ಲುಮಫೌಗ ನುಬಾ ನುಲಫಾ ವಹೆದ್ದುವಾ ಹನೂತಕು ನುವತ ನುಬಾ ನುಲಫಾ ವಹೆದ್ದುವಾ ಎಚ್ಚಕುಂ ಏನಗೆ ಎ ಕಫುಂ ವಸ್ಕುರವೆನ್ ಎ ವಸ್ವೆಗೆಂದಾನಿ ಬಯಕು ದುನಿಯ ಮತೀಗ ದೆಕೇನೆ ಎಮ್ಮೆ ನುಬಾ ವಸ್ಕಮುಗ ಎಫೌಗ ಎಬೇಕಲುಂ ಏನೆಯಾಗೆಂ ಅವಸ್ವೆ ಗನ್ನಾನೆ ಉಡ ಎಹನ್ನಮವಸ್ ಸುವಾಲು ಕುರವೆನ್ ಏನೆಯ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂವೆಸ್ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೇಗ ಮೀ ಕೊಂಫದ ಮೀ ಹೆತ್ತೋಯ್ ಮೀ ಹುತುರುವೆಗೆಂವಾ ನುಬಾವೆಗೆಂವಾ ನುಬಾ ವಸ್ತುವ ಫುರಾನಾಗೆ ಅಹುಲ್ವರಿಕಿ ಕಾಕುಯ್ಯೆ ಎಹಿಂದುಗ ಮಿವೆನಿ ಮೀಹಾಗೆ ದರಿ ಎವನಿ ಮೀಹಕೆ ಬುಣವೇನೆ ಏನಾಗೆ ಏನೆಯ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂ ಏನೆಯ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ದುನಿಯ ಮತೀಗ ಗೋವಾ ಉಳುಣು ಎಮ್ಮೆ ಹುತುರು ನಮಕುಂ ಅದಿ ಏಫ್ಫಹುಗ ಏನಾಯಟ್ಟಕ ಫುರತಮ ಉಡುವಸ್ ಹುಳುವ ದಿನುಮನ್ ನೋತೆ ಒಡುಗೆ ದುರುಕೊಳು ಹುಳುವ ದಿನುಮಂ ಎದೆ ಎದುಮಂ ಮಲಾಯಿಕೆ ಬೇಕನು ಇಂಕಾರು ಕುರವ್ವವ ಏನಾಯಟ್ಟಕ ಎ ದೊರೆ ನುಹುಳುವೇನೆ ಅದಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಿನ್ಕಿಯವ ವಿದಾಳುವನಿ ಆರಾಫ್ ಸೂರತ್ಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ವನಾಯ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط مياتوغا مي أن مرادك إميهن التكا سورجين دوركولين هلوين نولوين أدي أباميهن سورجيك udakun dorkolen huluwen nudevene adi ebamihun suwarugeka nuweddevene ebamihun suwarugeka nuweddevene jamale tino hegge fagayakun wadejjo maddande maneki nuwane kameke ei e foga ena ambura bima fonuwen enage hashiganda kuri mihe ameduga kanta kuronu fadan ehen namas ene ameduga oti hitama verigoy sawbaki eneki allah sharikukum adi nuba amalukum ulunu mihe kamuga watibe fajire kamuga wes kafire kamuga wes ene ameduga kantan hingagen dani mi fadan adi allah subhanahu wa taala wahi kurawwane ena sijjinga ena genan liwuma sijjinaki eila subhanahu wa taala urede alutakunge nanta liwweve feffu wani bimuge emme adiga e foga debe kala ku wadagen ena kolajjasawa bandawa fa ena ekkada sual takurawwane kobato rabbaki kobato dinaki adi kobato ena kariya fununu be kala ka behegotun ena buna echaki ehinduga ena jawabu de mundane e huri hitamege bodukama ha huri hitamege bodukama la adri timanne kannenge dunya matiga iman kamuga thabitu numuga sawbun tibaga rabbaki kobato sual kurewni mas ene jawabu de kannenge adi enage dinaki kobato sual kurewmus ena yaka jawabu de kan ene kannenge adi hama ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya behegotun ene sual wevuni mas enage bahakavani nenge mistakum bune ulun ecce timam veskiye efo udun ene behegotun engevene timang ilahoge ala mitanuga allah subhanahu wa taala wahiy nukurwa timang ilahoge ala eke kuri tanuga timang ilahoge ala tedu bas bunefie nota ena ebuni tede wahiy kurwa ekam mitanuga ena dogu hedika mattaka ena ya narakan tammache fatura adi ena ya
ನರಕೆಯ ದೊರಕೊಳೆ ಹುಳುವುಮ ಅಂಗವ ಏಗೆ ಹೂಣ ಫಿನಿ ಹೆಂದುನ ಹವೀರು ಏನೆಯ ಒಹೆ ಮುಂದೆ ಎಂವಿಮ ಎತಂ ವೆಗೆಂದನಿ ನರಕೆಯಾಗೆ ಅಂದವಳು ತೊಕುತೆರೆಂ ಅಂದವಳೆಗೆ ಗೊತುಗ ಏಫೋಗ ಏನೆಯ ಏನಗೆ ಕವ್ವಳು ದತಿ ಕುರವಿಗೆಂದಾನ್ ಅಗುಳ್ ಮಂಗ್ ಹಂದಾಂಗ್ ಎಬೋರಿ ಫುರತ ಮೀಹ ಕವ್ವಳು ತನವಸ್ ಕುರವಿ ಫುಳಾ ಕುರವಿಗೆಂದಿಯ ಲೊಲುಗೆ ಕೊಳುನು ಫೆನ್ನ ಹಿಸಾಬ එකමකු මීනෑට්ටක ඒනගේ කව්වಳು දති කුරවි උඳගූ කුරවිගෙන්දාන ෆිත්තාලෙවේන ඒනගේ මේ කශීගේ කශිත එක් කශිගඩු අනෙක් කශිගඩු ගෙතරය වදෙජ්ජෝ මද්දාන්දෙන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අරිහුන් ආස්ෆාවා බයි රිවායට්ටෝගා එකලේගේ ෆානු සිෆ දක්කවා දෙවමුන් ඇප්පුළුගේ ඉංගිලිත එබ්බා ඉංගිලිගේ තරයන් අනෙබ්බා ඉංගිලි මිදේතරතක වන්න ගොත දක්කවා ඒනගේ මේ කශිත එක් කශිගඬු අනෙක් කශිගඬුගේ තෙරය එගොත වදෙජ්ජෝ මද්දාන්දෙන් ෆිත්තාලෙ වේනකම විදාළුවේ ඒ ෆෝග එන කෑරිය සිෆ හුතුරු වෙගෙන්වා හුතුරු මීහකු අන්නානේ නොබෑ වස්තුවා මීහි එමීහකි ඒ ඒනගේ නොබෑ අමලු එමීහකු ඒනේ දානි නරකය අදි නොබෑ කමුන් خبر දෙමු ඒනෙන් හුරි එකංකම් කමුගා බයන් කුරමු එහෙම එගොතුගේ මතීගා ඒන ඛියාම කායිම් වන්දෙන් ඔන්නානේ adi ena dua kuramun gendane rabbi la taqumu as-sa'a e aluge ver rabbe qiyame qaim nukuravvande sawbaki ene komme duahaku henduna haviru eba fene ena narake wadejje kama vanama ena tahammal kuranje boduwegemwa wen lobeti akhunne algon men mi mauluga dakkan huri wahaka kitama askina ehnamas mi hadis algon men dannawa nimunuru miwani wagut hamayfa ehnamas mawdu'akan algon men nan ವಾಹಕೆ ದೆಕ್ಕುಮವ್ವರೆ ಎಮ್ಮೆ ತೆದುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಫು ಎಮ್ಮೆ ಬಯಾನ್ ಬಡು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿವನಿ ಮಿ ಖಬರು ಲಿಬಿಫ ಮಿ ರಿವಾಯತಕಿ ಸಹ ರಿವಾಯತಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿ ಹಾದತುಗ ಕಂ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾನೆ ಗೊಯ್ ಮಿವನಿ ಖಬರು ಲಿಬಿಫ ಎಹ್ವಿಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫುಳಕುಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವ್ವ ತಯ್ಯಾರು ವಡಾಗನ್ನವ ಮಿಫದ ಒಗುತುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಕಿ ಮಲಕುಲ್ ಮೌತ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮುಗೆ ಅರಿಹುಂ أرجون من التكا يا أيتها النفس المطمئنة نوتا يا أيتها النفس الطيبة هو بجنبا نوتا هنگم جهجنبا نفسك أهول ورياء قوالي ومتكا أدي نبأ بجنبا هطور بجنبا فرانا أهول ورياء قوالي وميهم كتريغا نو متكا كمكس مران هازرم وهكاغا أدي أرجون دكان هوري وهكا ورجينا إهنمس ميدا وقوتوس هم وجه كما أهوغا ميها حسابهم نما لنا دعائك الله سبحانه وتعالى ألقون مني دنيوي حياتك مديرولي علومك أخروي حياتك فوري هم مسككو تياروا بايكمغا لفهم مرو أي ألقون من هندان نتكورا اتشكمغا نهدا مرن هندما كرمغا سبب ألقون منا أخروي حياة حاصل كروي فدا عملتك كرمغا توفيق من ور كرفون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.